Riyonga nagira ngo abebembeze n'abakozi b'orubaje rw'ekikugo muri Fort Portal barugire aha mirimo yabo batandika kuryangatanisa buri kasente koona akarikubahebwa mu rurembo kukora emirimo. Meya Riyongo kugamba ebi abiraryo mu rukiiko rw'abebembeza hari Kagote SDA Hall omuri Fort Portal kandi orutebeekanisibwa ba KRC Uganda. Fort Portal City n'ekiteganisa bw'ibura ry'enguuto nungi kandi Meya Riyonga nagira ngu nakachaka kuboneka abebembezi bakwatanisa na technical wing bakashoma nkora. Bembeza sinokuitwara mu bembezi rukuito batwalete ekiroto kye cyafukorose cyafoka cyakira akwakira tuje kwatwebwe ka bembezi twakwekere mutuli bembezi abajya kusemeye. Omunyeshenjera habwa Fort Portal Central Alex Ruhunda Akiki nagira ngo akatko kireko kutonzya kureka okurondomba zo kumaraho enshongeji asonga zone zokura kandi ogende nozera umubazi. So we must be solution driven as leaders. Kugenda kwechwitezo okwadotambuka nogamba kiki ekisokora mara yezonga zone. Hona Ruhunda nagira ngo burubwenguzi omuri Fort Portal burengeserize konkashabire buri muntu okuba karebe wondijo okureba ngo bwarwanisibwa iyo kwikala n'urorito kunungu katandika kuterera yansi nangwa tubese mwije twatanirize hamwe tubanize hamwe turwandise kagingo iyo burubwenguzi amakuru agagasha kwa Jonathan Tsingwire.